Yes, mwanchwa motegereri bwe radio ya sayale na bali mototegerete wose motorigiriti gwetera so mtandao o YouTube channel na ne twire nirasembeo twarajora matera matondo ntusara aigase studio nigo mbwate omogeni tukubaletera matangazo kuruiga somo chomo no busonga samagacho ahema aiga asomo chomane obosongo Constantine matoke gusinya mboga nero rasi studio kurwase university ile kurukunga Lukenya University ikeni gale vice chancellor bo ase university yuatse akale gotweresera aya kebene iguru ya masomo professor nakubolia liri litanganinga ebiwango ebiga mokwenana ase gosebya masomo ase university ya Lukenya certificate ni chibese irenga kera semester amo ni diploma chibese nirenga kera semester degree amo na masters ase maboli ya yuwa maya kabisa akawa yoko semia na so yoko konya diploma njakere certificate ya kwa 14,000 ya semester diploma 16,000 degree get 40,000 to 50 ranging ko ranging degree kyokora master 60,000 na alia masomo alia igoro kabisa igaranga 550,000 aso mwaka total fee lizo mwaka total fee na bado chenga university ga ya Lukenya nigo ira affordable ekro na rigereire chibese chigwakanwa ase university ga ya Lukenya mwancho motegereri abwe radio ya sayale na bali motorigerere tigwetera so mtandao o YouTube channel Kisi Hot TV professor nigatebire chibese chekebene chirichiko akanwa ekro gosoma sebi wangu ago cha certificate wikira master sindo chenga chibese chige chigwakanu ne school fee nigo chiri chakebene na mokoleta bana baino ilinde basome eniteki eyeiga yomutinyu ukianda registration ya ngeire gokorwa professor gose bado registration miyamono chared kiwango kia nego semia bagusi noko batebinga atogo admit abanafunzi gose bali bakasoma gatatu mwaka January May na September so in September ya jakire ande ngangwa kambi yamona katu mena tukatemani na inu mwezi abana baino na baibuli abange banse bakora chini kwa yali nyinge abu naenda abande bali muna sokia marubangane mambia ko utomugusi beta yali se baje kasoma mutinyu okianda o September ndochenga school iga nigo ye aliganeti timanyetia mangana accommodation nirenga pa semester kogera Lukenya University nero bware kidogo kwa somo chomo no Nairobi timatinga kire semester asabana bagoje join bono September next intake how much bara akane as accommodation every semester yamona nande ine kuzuni ngiya sana kyagara kero munda ko bolinga umwana na aga kurusi kilomita 700 gara somo ko ina kera lituko Kenya University ligo admit day scholars usabana bakurunka abane go admit bonsi pibako residential bakurunga borders yani border leto asomit panga ene boarding yore so oge bwate residence na ende residence ko menya tulipo ko part of the fee lakini yabone saulinga ine rasma okanya ime obakuru 6,000 shillings okay yitu bwa certificate tebuya dia certificate tebuya dia diploma tebuya dia degree nade bakuru maragata to mwaka emine tinga janu mari karago ja karaja komenya ko ikaru siringe 6 ego ja umutinyo kane oga yo gatano naenda ru 6 no yo kia ndaru 6 ke songo toko kuna pa semester okay igoto tebenga accommodation ni gari pa semester igoto teba somwaka ne chiribu 15 neseto talibesa nyinge ase bali bago cha komenya ime kogera mwate ba accommodation mubwata magachora maikirenu igone chibese chinge timenye tinga professor Constantine mubwate part time gose mogo kora maybe full classes abana bakomenya bari full time abatokuru ka part time bakunya ko bagasoma marogoba
bona marago wanto mna bona kur covid ya sete mwera to yo tanti kabanga to go zoom mna bona to go stream na in to zoom Yes. evidence yebe kare na mbere isainde na to so marago lakini yo mwana yomo to go sumu mwana yo mase kosi igonga kero monto para garole to isa de canera nyore kora mwero ne kora mwenya ko ya to ikobi o chiego yo mabe garisa yo ndawe gusi o yo mabe rodwa na to go sumu na waro marago batigas babacha n'abantu aba bananga ba kolegazi because mune ja master so wata other than education ejinde ba go zoom education ya kwa residential yara mostly to takabacha during the holiday ko ari muri bo wati kirusa muna bono wako anse rusa uredi matemu abo ga ready bari barengo muna tuko kora no eruse karen kamono atoja ko wasomi wiki ya moyoka bairane lakini etoja wazo do device ya wetu wasomi full semester every evening once at 5 ne class wa kutoka Yes. mpaka tamu ya bere Okay. tutake tiba affect kwende program ya education year age primary and secondary. Asante sana profesa asogotwerera kebene iguru ya masomo timanyeti ekirona lengi university as university na somete ntwabwate gitutokoroka means is on the cafeteria system yani you pay as you eat as university yino ngaki mangana yendagira na go kira ngano yino renga kwa university ko arenge kuwa to ko rusiba sumu ko kwa menya koragira that is exactly what we do. Yes. Yani atobwate pay as you eat but means you can already subsidized. Yes. Because into what a very strong agricultural farm. Agricultural farm, most of the producers chikuruo na chiko cha anda abana ba ndagira mune bitumanya bikuye kwebiyeke bitoko kwiga guzi. Yes. Otoko Rusia chinge sukuma wiki no otoko Rusia. Wono umwana obwata at least 30 shillings akuragira ranchi akoreke agende. Yes. Meaning bado maguliti kama makasana. Asante sana mwacho motegereri we radio yasele ni gogendere tugukwana na professor Constantine Matoke Nyamboga kurwasi University ya Lukenya Nerole Vice Chancellor asi University eyega na bali motorigerereti wetera mtandao YouTube channel kurukunga kisi Hot TV nigo tugenderete nkwano eya masemo iguru ya masomo buna twereire una school eyega ekurwa amasomo kolende professor nyuma tutarachi kwa bategereri baito libaga na bali batorigerereti gotuboria amaswali nigo ntegeko kwa chidege kaibere go seisato elindo tebi chikosi chirimo kwanana asi University ya Lukenya tumana kugenda guchia CCC miamone chi SMS ndo chingana buchigenda tuguiteka aigase studio ambia mono chared chiskuru tobwata chine chiskuru inye chiskuru no department chikowa na chi program chikowa skuru ekorokonga skuru education yani skuru ya balimu so trained tobwata masters of education the Masters of Education, a year general, they've got a curriculum, they've got educational administration, they've got a corporate governance, na educational planning. The Master of Education, na childhood education, achievere, postgraduate diploma in education, asawa alimba kwa science, art, asawa na fuzo kwa arts, science, akilipata trend na muromo aba alimu, na wabaka trained postgraduate diploma in education, ndigera aba alimu. To what Bachelor of Education, a year Arts, Science, like ECD. Garomana graduate Bachelor of Education Science, Bachelor of Education Arts, Bachelor of Education ECD. To what again to get crashed the other day because of the regulator diploma in secondary education. Diploma in primary teacher education, Nero still, ECD diploma Nero, ECD Nero. Talk in the School of Business, the doctorate in business, management science, cover options in finance, accounting, marketing, insurance, knowledge management, and so forth. Then, apart from that, we got a Master of Science in Business Administration, both regular and the distance. We got a Bachelor of Education, Bachelor of Commerce, we got a Bachelor of Business in Business Management, we got a Bachelor of Information Technology, we got a Bachelor of Business Information Technology, we got a Diploma in Business Management, a Supply Chain Management, Human Resource Management. A School of Arts and Social Sciences, we got a Master of Arts
in public administration and governance. Ego deal neji county, neji DC, nondubezo atakobe manager. In terms of arts in history, master of arts in geography, master of arts in linguistics, the Bachelor of Arts in community development, the Bachelor of Arts in public administration, in the government administration and the governance, the Bachelor of Arts in criminology and security management, the a diploma in social work and community development. Apart from that, something that the people would be interested in Kumanya, is a school ya business, to a diploma, a certificate in ICT. School of Pure and Applied Sciences, the Bachelor of Science in Rural and Agriculture, Bachelor of Science in Analytical Chemistry, Bachelor of Science in Health Records and Information Management. And of course, relevant diplomas and the certificate is the same areas. Yes. The school are taking of technical studies into general agriculture, building and construction technology, food and beverage, hospitality and tourism management, certificate in information technology. Okay, asante sana si ogotwerera bene chikosi chiri chikwenanwa ase university ya Lukenya. Kulende ase bali batotegerete professor isikugaria ngaki registration egokorwa majete kare karona wene karutwarenge kwa apply ninyolete etwari gutumeka online timaite nowadays maybe ase Lukenya University gorende kimo gutumeka system ke mubwate Wone correction ngo korera kare online ya kabeiro yaranga yetu mukoro ndukugwa yes ito yarengi mo amanyo hard copy currently ndubwate online asomo ndako ende website ya Lukenya iye kunga www.lukenyauniversity.ac.ke abaro ngoroji form woro afiri nera online ya net. Then at the same time abawa kesimi kawa abancho bangakere simi gonko kesimi number and a quick means now that mintomere document ya through WhatsApp garwa ntomere in another 10 seconds or in another maybe 10 minutes okonara na akure admission akomutomera. But we have two different admissions. One a registration number agere registration number immediately we committee go jakosoma and that the application the admission to ko immediately nga na boko nye use konyora chiba sa CDF ne je basari abo we commit na ka with at least 3,000 shillings che application abo to kuma ndo jakosoma lakini secondly ndo bwate admission yetabwa immediately nga tole committee in any way ko te wanga ngo chole still abo kwa ana asante sana bodo chenga ase abana balia barachigo soma ase university ya Lukenya nabo bakwerikia na ndi gocha bale banyora passaries echichiko ba akonya wose kuba support kuba suguma akonyora amasomo na kwegendereria ase krabale ase class ya singencho manyete na bange usange babwate mechando getento bwate partial ovans tukatwara total ovans buna professor achikire kwa teba passalis gose uwa apply loans nchire available as a university eyiga ya Lukenya. Professor ntagete gochi yakwa mabaga abategele baito na bali baturigerereti batwakire simi na gotubolia amaswali kolende karo gochi yakwa na namba yesi mini kubuliri swali elimo elikero ogererete gotwerezera imanya gochi gochaka kubwata chisimi ase bali moto tegererete gwetera se radio ya sayare na bali motorigereti gwetera so mtandao YouTube channel namba tuko tumeka 0700169444 enoti sana bire enoti eyamo isano nemo kianda inye inero enamba orabe kuko tulikira SMS gocheka se studio wose otwakele live oboliri swali ande yake uratwale gocha ase university ya Lukenya ekerombwate Professor Constantine Matoke nya Amboga. Despite Lukenya University ko private institution professor student simbalenga government ekoba every year maybe ase bali batotekerete linde batware umanyi usenkwa igumule abanafunzi na serikali biamono chared abategeria semwabeta mono mwanyagetinga bali wanyu kwete
kulia ba minto bali bategerete bono iga one thing to we appreciate Dr. Matiang'i kiare kara nge minister nero onjo te kere ngende kabanga kiro mondo kanyora wanafunzi be serikali. So at universities in Kenya kuna rajira wanafunzi be serikali akarongo jese lu Kenya kwa kutoa wanafunzi averagely unaona watoera wanafunzi 2000 but this 2000 talibons barache every year the trend is we have been getting more than 3/4. So to expect it wanafunzi about 1700 and that's a very good number. Currently the university has a population of about 5,000 students. Okay, asante sana mwacho mwategele bwe radio ya sayale ngakire simi cheka se studio na bali motorigerere tigotera sa mtandao YouTube kese Hot TV na ino twakire simi cheka se studio tubuliri swali ande yakora twari guchese Professor Constantine Matoke Nyamboga ikegera oereze ile amange ase school eyiga gose university ya Kenya ase ekona na masomo sibigwango mbalimbali na ndebuna atebire serikali ngwana nere abanafunzi wochia ase eko university eyiga kera umwaka nabonige population igatebire ya abanafunzi baroro niko bali chiribu isaro ngakire simigo cheka se studio notice sanobire enoti eyemo isano nemo kianda inye 0700 169 nabo gutwakira esimigo cheka se studio na kobolia liswali ande yake uratware aiga ase studio. Yes, wairabia. Hello. Yes. Biore. Morris wa Siaya. Karibu sana kwa studio. Huyu ni Morris kutoka maeneo ya Siaya. Naam. Ningependa tu kupongeza kipindi chenu cha masomo. Naam. Asante sana, shukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. Asante sana Morris wa Siaya kutoka kaunti ile ya Siaya anasema ya kwamba yale ambayo tunaendelea kujadiliana hapa kwa studio ni mazuri maana yanahusisha masomo. 0700169444 nabo gutwakira esimi gochega se studio 0700169444 otuboliri swali ande yake uratware wocha aiga se studio krotogenderete gukwana eyemo aseyemo na Professor Constantine Matoko Yore Vice Chancellor with University area ya Kenya. Professor ekaro tugenderete kabla yugo na bondo chino onye comments nchirega na chigo chietera kidogo aiga ase studio ase omorgoba oyo iga obono nara kubulinga ngo support mole need students timanyetinga kagiretenga kwa teba buli tanganinga na kwena na mole passaries lakini timatinga igora irolele maybe onye tegeti kubwata lijibu eria karona kubulia buli tangani Ambiamono child ntobwat need students it will depend on nga kitoko ligereria but the need student itangania igago jaga ko supported kurwe basari yera MC enkaga aria abara nyore ngonyore singeri 5 kurwo ando ko enda se basari yomo MP ye ko CDF aboko noronyo le 10,000 ijabere 15. Okay. Akara ikirega igana anyire case kya ngare student again to koramuna muna chomo na university na team yana do kumubeka sakuru ku work study ko mbekire work study ego keta for kalibe sakwa ko boko if balance ira remain abakuru ruororo ande mo ponye kera akora ko gore ndagira it do atanga pay as you earn. Yes. Na ego partly we also play a role kuja foundation ikurukwanga the late Kasanga Murwa Memorial Foundation in Gabune Trust that will be catering for a few very needy cases. Yani baliware bachande geta abnormally. Okay, asante sana tikana bwate chisimiga tuigwe maswali abategere baitu babwate. Yes. 0700169444 asebali moto tekerete bono mragoba na mbogo twakira simi hochega studio na gutuboria ni swali. Professor narega okurukunga Hesbon ogero kurichisomo ishamarani kakotebanga what is the difference between Kenya University and other universities, yani
tofauti ki erororo iragere maybe montache Lukenya University gekolenganiwa ni university chinde ine kushini ngia ya woliwa no yo minto koru marani yes ande kama pongeza sadi yena bora nyoro de marani tukabwa to muchangoro yes Catholic Church kwa gachuma tokete ya rampe marani agwa senda kwa ne jiseminyo ngotoko kusa abantu bane batoko well again to make Kenya have different from all other universities asere igere se climate yani igere location ya masomo yes arekurwe para ituko ndio wana waja kusoka wagenda kurutamba gene para the best bara akore ne bitabo bara asome yes ebidazi bito biwanza mambi sambiri na ande byara sambiri ya butuko abalimu bakwenya kobera office for consultation purposes paka 10 ya butuko kiagara reason eringa bakobero ngabana mbali bara bembeigwa kerasi baja kubulia usabaja for further consultation batebunga ngai sabaga ndarong yes digere banyoro bo maina sibule sama somo bayanga soma eria kabere no ene ba asomo ndanywa maru asereke berianga ekaro goligie ba kunywa maru mona kunywa maru gako enda 30 kilometers yes na 30 kilometers gara aline boda boda usine pigi 500 okolina nada koina nada 500 tako kuripiti kunywa maru ai so nkomo litore character ya bendonge no mwana wekera ujanga kata ora usina bari tabiyo tamenye tia tabugate kera ngo na ndo korole counseling isabana every Wednesday akonora to begete groups pero mwalimu ara assign abana 20 enter na boko ba multi baje ko abantu abarunge koma make umuntu oja kole gasma na freedom ya kanisa era around and Saturday yokonoranga igora kaganga meant for all the Seventh Adventists. On Sunday, Balibare Protestants and the Catholics, they are also so busy in Kanisa. Spiritually, we prepare the students. Character-wise, we prepare the students. Amasomo-wise, we prepare the students. We get in touch with them at a close range. Evaluate society. Okay. Apart from that, you have encouraged you short courses. Muna chia CPA, University Data Center, yani chia CASNEP, to where the CPA, and to where the number of courses to introduce real financial management for everybody, especially when we financial management. So, one to answer the prepare mapema. Umano do about the certificate undertake financial management. A small course, a manage his funds. Okay, asante sana profesa ase okorwa majibu ari ayakebene gucia sabategeli baitu balia batutegererete aria isikwase radio yasale na bali baturigeretie so mtandao okisi hot TV 0700 namba tukutumeka gase studio na radio 0700 169 444 inoti sadobire inoti eyamo isana nebo kianda inye inero inamba tugutumeka aigase studio nimanyete nga bali moto tegererete andi yake nabo uratwale liswali uratake gutuboria aigase studio professor Waliga akorwa se university ya Lukenya nabagukwireneria ase enchira ya kebene iguru ya masomo ase university ejiga ya Lukenya University. Asante sana. Yes, Wairabia. Mbiyole daisa oroko. Wairire mwano minto. Ye Wairabia tata. Abangana ini wete na mayare ke ndare ko bol neke. Tata. Turo jibono mangama soma ya munde kurwa paka uwe transport ye pare ko nyara batabu ati. Ba abe ke transport ko jaga mna to jaga korunga o ko jaga town. Ko tirimbo ka ko gana na ko nyara na inde giredi masomo kiba ko taka. To ji ba to ba to ko nyara na kiba ko ate zingana. Masomo refuerie bagutakara to kumanyerera uya nona wana to nona ahonya tugata bana otakire ko jabarenga gaki. Okay, asante sana Daisaya Oroka so kubolira swali lyao professor Buchiale gukwireneria
Esther Ng'ang'a gagotebanga nabagenderete gutubwatia sinchira ya kebene echisichiga cheboro murugoba nande gagopongeza igipindi Gertrude Nyamari gagotebanga nero no arime agenderete gutubwatia se ebiro ebiga bya abono murugoba Felix Makori gagotebanga egasi ingia gabwo mwatwerezeire amangana ayare amaya sana masi Getuambu gago otokwani aigasi studio Sebe Grace na akorore bya kapisa gotebana bogenderetse gutubwatia Gertrude Nyamari asante sana oyo gagago otebanga kya kurukunga Richard Munari gagotebanera no ali ase studio bile biga bya bono maragoba yes waire bya na kibano inde bya tata okorango karibisi bono yo sakwarure se okay yokoranga narari gwakera kirende wakagochega se studio naro mbuya muchando otoyo nara kurukunga Keva ikakotebanga tuned great of you professor wish you tremendous what here endeavors and live asante sana Irene Kribona ni kuruchibia kabisa asante Locked Irene Pena Jerono asante sana Diana Chepto abamba libagenderete gutubwatia so mtandao YouTube nabondo chega kabisa Oyondi to you over okay gakali kuboliri swali gaminute do you offer maybe like rende typing error nkova mole nursing eyungo chale kwiraniria asenchira ya kebene bono maragoba oyo gagotebanga kurukunga Janes kwamboka tiundi asante sana Patrick Mshiri gotebanga kisi hot tunaendelea kuifuatilia sana Patrick asante sana okay asante sana Joseph Achinga gotebanga sisi kama wazee are we allowed to join asante sana goira neliari professor tiga mbwate simia ya moga maswali ndo chega na magesara yes mbiyole aye dada kyo teba okay naenda okoranga ya butukire chise chiga chia abono marogoba professor ndo chama swali nara liswali litangani bale bagotebanga ande yake na oberwete gojoina Lukenyi University kegera igere mutu abo ya Nairobi nchiradere mbara bakonye korusia banafunzi kurwase orogongoro gusiko baira for free na kubaira ni asabali batali kwenyara magane transport lakini ba kane school fee chare dia aina mangana maya nanda aljogoro kinge gusinga mangana mabaliri kusama mwamu oligereria the first of all ngoro gusiko gikosoma bakite isiko muna babo manga babo nyunka nande ngaki yarenge komo kyara samba bugata ego ba nko genda basoma nande bayirana meno basa have gone outside yes lakini bono go come to transport issue ya transport umwana yo cyara ta ko mucyana muno umwana uri orenga umwana gosomanga nankano umwana mokongu yareberi at time na bakonyo ruikirenga ne besata gete andi ana bakoen kutumia jibe sajingo boyo go cyaga transport ni maite nene lakini tundoka ko umwana oroyomo tonyora abana for example nyora abana bijore bus tindo chigendo ndatu kule university bus yiko boyi sorongas bijore bus okay kunje kuya abana babere yes then secondly oyina ndo boyi kikataka kumanye level ya the criteria ya admission ya ito exact onde bwezi onyora D ne D+ obaga so zokora craft yes craft energy certificate kwa certificate in ICT certificate in agriculture certificate in tourism certificate anything you can't qualify for a diploma oyo wate C- na bago qualify for a diploma but not a diploma in education not a diploma in health sciences na kia wana asing kere jo chitakete minimum grade ya C and above then you wage degree Z+ na C+ yana Jones Brea auto na serikali exact lakini nganya ko wale division 2 eri enkoro kero yo mota ebirenga bali abakoro basome the answer is yes undo wa division 2 wa division 1 eri enkoro a level mbagwa ya criteria of the university anda abuna abantu bangai goto to beranka awatanga ni kwa division 2 kingo yara kasoma ni kwa division 1 kingo ngata a level kingo yara kasoma ama so maitor OCP igaro on the level footing okay then nursing yes school ya nursing use program ya nursing yes you talk over through to what a twin
program TC. The only thing I can say, yes, we over, and from September, subject to a quorum, to a degree in nursing, to a degree in public health, and to a degree in nutrition. It shows you go for under the School of Health Sciences. And we also may also have a degree in laboratory. Asante. Medical laboratory. Asante sana. Buna wachikire gototebi igase studio professor ngagirete nga mungwana ulio tubuliri swali kuruchisabo chiri cyanya bituno igoro ye transport ukwerere area century yakabena asate banga bagokera abanafunzi babire gose abanafunzi batatu baise koba abange bagokire pasi nabo institution gose university igiga ya Lukenya ekwirwe tume pasi elinde ekikoya abanafunzi bagende gosoma igalia ase chisemo chiri kya Makueni County ase university eyege ya Lukenya ekotoke bwata mazingira maya magacha maya okomenya ime na accommodation muna atebaga bwiri busita kira emetinye tatu tokoyiruka semester so in a year that is 18,000 shillings na nursing yokwane na bali ba collect division bali ba bwata division 2 gento kenga muna ikigo obatebirie kegera nchena ikirete gete ikito ikirete level so aba nabo mogoso ase university eyiga ya Lukenya elio gosoma ngakire simige ga inoti salobere inoti eyamo isano ne mukianda inye 0700 169 4494 nabo gotobolia liswali aigase studio krotogende tukwana eyamase yamo na professor Constantine Matoke wosenya amboga ndo chenga chisa niko chikendera tekomnyoka sana aiga ase studio chisa niko chikendera tekomnyoka sana aiga ase studio karodo chenga cha mtuki da kemronge bire na isano na isato igoro ye chisa isato chabono margoba aiga ase studio ye radio ya sayale amone studio ya Kisi Hot TV swali kibwata ko cha se professor ekaro tugenda tukwana nere karo tuligeti gochi gukora aiga ase embeo nabogo tulikira liswali obwate elinde tukwerererie eyemo ase eyemo 0700 169 444 inero enamba atugutumeka aiga ase studio nara ukurukunga Cornelius Ongoro tatebe tinkurwarali kolende gotebanga university yeino yana ko graduate asante sana ngochera gukorera professor aiga ase studio ngochera gukoireneria nara ukare kubolinga how many students actually professor ntote tuirorere amaswali students ingwa kwa namubwate population ya total population of students in Kenya University as of now mole 5000 buna gwati kagoteba abu litangani lakini school yege ino mwana gukora graduation nara ubuli boy gukuru Cornelius Ambiamono okay asante sana Kesho tuti paka wono kwa nga wa graduate but I joined nje corona jete gana jeta 2019 I've witnessed graduation twice and then go graduate students when vice chancellor and our first graduation you on the YouTube bagenda YouTube bali Kenya University they would see plus graduation na wakora na musike baba Raila Odinga Usawa Professor Nyang' Nyong'o na obarenga ase ceremony eyo usekaronzo busioka na obarenga wa guest that time last year mtu abwate munya minister ya agriculture na baba Mutula Junior na obarenge guest so we have in my presence we have done twice na this year our graduation ya aba interkamanya kabisa kwa graduation mulike live kiara era branded physical and virtual iyo jakoba 12th November 2021. Anara watebanga Gladys, do you have branches timanyetinga professor doira deli mubwate chi branch ase university ya Lukenya gosenere yoki kutoka Makueni County branches wege ntaka tanga niko batebya ba minto branches inti atigetwe lakini what we are learning in the learning center desk for purposes ya gusi ndobwate information center gose learning center astokoroka Nduru Girls sigera sakoro kunya Marambe South Gucha asekara ndobwate one about 180 yes lakini gotogoja during the holidays na itoko basomia
abaru tubegete girororo chiefs na assistant chiefs abuto combine dia sente ina chief na chi assistant chief chiandiwa ndiwo yero mabei no wago chanda women. So we have been running classes for them on daily basis. Lakini kureze platform ya Zoom since COVID yachagete, but before COVID tuankomera na sente ya Nduru Girls tuangotumia mune venue, lakini we have a big office there. That office we call it an information desk, but also metura bana because it takes about 25 seated. Okay. No na ande yoro yo kuburio rani next to Mandera, ntukwata Mandera. Mandera nga sana ali not eastern. Another center senior for purposes of Nairobi, ntukwata center at Athi River. Iye bwata wanafunzi bara about 500 plus. Kiosi purpose ya one focus for teachers, but ikatoka noranga ba mintombara banyi tukaso maybe ntebinde otoko weke class. Lakini akwa na regular ya KMCA na kwa na ule chief abaga kole course ko county governor ko governor administration and governance at board diploma na level ye degree. Okay, asante sana. Education maybe tura timatinga diploma nga kingana ngaki mwanafunzi akosoma certificate degree erezera ngase bali batotegerete ali siko na bali baturigirete. Mbia mona chared esa degree atokonya degree ntori konya soma muna public university ko som 8 terms. Yani miaka yana ikobo. Eya itoke kwera 2.5 years wakore degree sauri omwaka atokorani a trimester bwate tamu sato. That's why I talked of January, April, May, August, September, December. Ekaroko so I got 3 times immediately wakore 1.5 year. Omwaka ordinary so I got 3 times, that's 1.5 year, 3 years are gone. Kwama yago into the 3rd year karo mwako gara tongo koro gocha plus na attachment wako and wasoka. A diploma ige koira 2 years, lakini bone kero da 2 years iko koiro mwaka effectively running kitamu ekisato gose trimester isato, that's 1.5 year. Then the next wa kero kwa mwaka kabere wa tamu yemo yo wako the 2 years. The other 2 years exactly they have one iko and attachment wakora. The certificate is 1 year, a year tamu vero se trimester ibere. Okay, asante sana. Professor ase ogotwerezera nge certificate ase bali baratake kusoma bali batotegerete isikugaria ni kitamu ibere eyo minute nga semester kebate meeting 3, so in 6 months usanginga gwa asomire certificate otabire mangana diploma ne myaka ibere kirende muna atabire mwategerere bya kabisa ndochenga Kenya University nigejaleti abanafunzi baito konyora amasomo na gukina samasomo bache gwekonya ase amatuko agocha 0700169444 ine namba tukutumeka aiga studio na buko ndikere SMS gusonga akire aiga ase studio abategerere bali mototegerete karondo chenga chabtuge daika 30 na isano igoro yichisa isatu chiabono morogoba kero tugenderete inkwano eyamo ase eyamo igoro ya amasomo kurwase university ya Lukenya ikotoka ase county eli ya Makueni na ino bali mototegerete irabana baino school elinde basome manyete bantu mbaro gusangi gatuku kinaiga amanyete ngo mwana gaikire class kiri ya 12 gose form 4 ngaigo osomire no igo turatabuki umwana muire ase school elinde asome anyole certificate chire chingencho kugera form 4 matukaya kero monto oikire aronyo standard 8 ya ruetoro form 4 ya ruetoro actually woni gadi gotole ase ekiwango ekingao oikakira umwana anyalega konyora amasomo onye gutagete oche we konya sama tukwagocha baibole bali moto tegerete bono margoba ekero gosomi mwana teminatinga igagocha kugokonya asama tukagocha nero kura konya litangani na acha kugokonya tingukana na bago kugiva ga bread kade lakini rende nelinga igo kumukonya umwatana ne kubasubusalia asama tukagocha igo kumukonya acha komenya buya ikogera ne tabanga nigo kwa masomiri elinda acha kuri kwemeremo na bako eri kero monyene ikera nkonyora skills kurwase
college gusi university chigo cha komokonya ngakia gukora ibintu biyaye ngakia kubanga ubugima bwaye ase chinga kichire motwe lakini esange nga masomo ayigo setanyorete skills yecho igekomobera akogusana ngakire simigega 0700 169 444 elinde oboliri swali lyao obwate echisa echiga chia abono margoba ekero tugenderete kurwaiga ase studio ya radio sele kubatirira ngo byemiamo na ibere chinuta chaye enkianda nabali motorigerete gwetera somtandao ukisi hot TV kogarani go tuli live chisemo ibere ase radio amo na somtandao YouTube kisi hot TV asabali bagotorra gwetera ase chibicha kulinda ase yogi sayare radio yebirango byemiamo na ibere chinuta chaye enkianda yes ekero tugenderete igo tikambwa toke ogotera gusinini elinde mane koirana ase embeo ogotera gusinini elinde manye koirana ase embeo ekero tugenderete nkwana yetu na professor koirana tole tubwatange jida kemeronge biriga nkoirana elinde tukwane mangana bira tatu iga iguru ya masomo tumane gochia gukora program yetu ko rero Mami, dona wasoro ye mono, ore bebere no ebe. Eke mwanzo kere moye geteno, na kusa sima wekene. Nakia mami, dona wasoro ye mono, ore bebere no ebe. Eke mwanzo kere moye geteno.
Okay, asante. Hotelu kwa rurai ase embeo, kwa teba amasase hotelu kuni hoteli na Nyamataro PAG hotela gwa to cheire ase nche yabene aiga ase studio bali mogendrete go to tegerera kwetera ase radio ya sayare ko batebire ngo biyemye mara ibire kintu chenkyana na bali moto ligerete go sama gotonyora senchera ya live on YouTube channel Kisi Hot TV. Ndo chenga chisa cha mnyukire sana tuarabeire tugukwana sana na professor oyundenere aiga ase studio ko ndo chenga nigo tubwazida kage ikomiga irinde tukole chi program tobwate aiga ase embeo. Professor ndo chenga mashabiki aito na bagendrete kuna gutuma amaswali aiga ase studio ninchigo kolige ida kaibire iga uchigukwana engana yawe yo mwelio igoro ya Lukenya University ekerotogo chigukura lakini ara ukubolinga ni lazima umwanafunzi akilie school fee elio anchiru wasoma ase class imegose nabo agwakana chinkeigo maybe timanye tinga minute percentage ki mwanafunzi arabe ogwakana elio wanchirwa wasoma. Biyamono Jared ni swali neligia mwanafunzi oyo ekero ogo clear fee gero over different level mwanafunzi nyoro goja university ori tukolitanga ni gostanya goja university goikaje ne fees na vera bete bende te isana yonzi lakini na basome so long as are 40% like say 60 and 40% of that would be about 7,000. Okay. So this is matumizi ya ngaro and after the chire kora ekati entanga niko sama temwa matanga ni alitoko ba test akonye gutwara 30% iyo kwa wiki ya gatano gose ya sita onyore nga ando ment de jisuka kerigere kera uji gukora onyore nga tuju jwari bechando ko seri we fees ngatara kora mateta ya ntara kiye fees in other words ndo flexible arwe fees 40% katikati ya 30 kera uji gukora onyore nga and the other 30 urure akora 100%.
igara kora matemu atali kuja kusana tonde wensi. Okay, asante sana. Liobolile swali Profesa Okwere na ilia senchira ya kebera na bokoletu mwanafunzi elinde asomera kirinde kere liago cha kamasomo na bokora kana 40% elinde omana gukilie kabiri yugo onyora amasomo aya kebere. Na boko tulikere SMS go chega studio enamba neli ya butambe noti sana bire enoti eyamo isana nemo kianda inye use otwakire simi asenambe yo 0700169444 aiga ase studio na boko twakira esimi elinde otuboli li swali aiga ase studio kugana kige kugara Profesa ale aiga se embeo elio kubaerezera bene enchira abana baino barabe bakonyora amasomo ase university area ya Lukenya University kutoka Chisemo Chirichi County ya Makueni 0700169444 twakire esimi elio otuboli li swali obwate aiga ase studio chise chiga chia abono omargoba indo chai SMS chiko na woyo chaiga ase studio kulenda bambali bako tutebinga mbyemono egasingi ya tuamanyire ayo tutale gocha kumanya abande go promise balendo cheganga balete abana babo elio bache gosoma ase university ya Lukenya ekabire yugo asante sana sana Professor timanyeti ngana yawe yo mweli urabe kugukwana ndo cha bantu bali satisfied or now you have explained lakini ende tigango nara wakati simiga se studio 0700169444 ena igege ita na nyora ngao yes kabire yugo ndo chenga yes Professor ngana yawe yo mweli nerelie Biamono asaba abategaralia ongo kwarenge konganjira kwani bake kwani tanga ni studio ya HTV na Radio Sayari Family Mwensi ba maiga manga mono kabisa na asoko nkaribisha na almuna mugenda tukonkaribisha na kunya batebya bantu re University of Kenya. Secondly ongo kwani amwane yero na kuru amonge na mama uyunyi gwete wono iga uralia sakuru kwa Nyamarambe kunora ngokwania abarwani bonsi pibya na abakristo bakyamboli Nyamarambe na Tabaka ne chifadha chonsi ngokwania bagambi apart from abagambi ngokwana na aba MCA bonsi asibabeta na mono ngokwanya bakusibonse balu Kenya University abarotegerete amon finally Lukenya ango ba saba abana baino bacha igere mbamente kana waro bate kwa professor university ya itone the most affordable ni tuona gato ko charge igarongo kwa affordable we are not cheap. A cheap university means it's cheap on everything. It the most affordable. At the same time, we focus on quality. Akanto mwana Sauli environment yerengia, which are disciplined, spiritually, morally, na academically. At the end of the day, have a graduate at certificate level, have a graduate at diploma level, a graduate at degree level, a graduate at master's level of what a quality education. Because our aim is to quality. A university mune tiawa fadimo Kongumbu. Tiago Stanford, Tiago University of Export, and so forth. That's why we are a residential monetary. And abana bagocha kube diploma mpako mwelio konya orabare basari echichikoro kwa chikorwa se omo MCA basari CDF basari esa rule na egentokoro ka help loan higher education loans board ko baere chibasari chia a certificate for 14,000, a diploma 16,000. It between 40 and 50,000. It's only about 20,000. Iko only really masoma ayon CP, especially when we are near 6,000. Maragata to mwaka. The fees na bolende na boto jatuagamba. Tingo waseye karo kwa ramatemu. We koko no pole. Tojaga tangu mugusio minto valera ala kintante ne visi ipaporwe
kalinga karongo tenene temini ka to konyiro ko ikorwe omanye gukora kikosu na cyabona asingi bari barata nutrition na diploma in the medical lab abo nje ngo jakajire September currently gotoko para na KMTC yitobwate memorandum of understanding. Once again onko basabere gotukobuya bona mutole maro bayirire nabali bako gende bigwanja bakikora umupira batarare bono iga Europe igo no bali shapigirie timu ituko ndio ora bombo songo lakini rende fe mote muri ali umupira na ndi murahare tu ingata timu yao ya buyu biya mono and have a very good evening. Asante sana profesa asengana yo mwailio nurwe namba yawe yesimika togo chikokora namba yana yesimi nero on the screen but your namba yana gere 07 176 98 303 071 76 98 303 abatage go admission immediately na mugo ntomera goche my WhatsApp mutome na kulikanga na engo na omwana go kiwango kia masomo atagete digere mugo infrastructure admission letter yaya anyenyoe muminyo mwanse kugenda gwangolende muligia obosaidizi osenya kubwata kibesa omanyanganirenga oyi prepare omwana wa September wiki entangani atoke gara nsako soma na mambirenga na yala chabo muntu mukenyo muronge otebanga we are now building the nation together. Okay, asante sana professor Constantine Matoke ase ogo tuelezera magana akebeda actually bali moto tekereta se already yesele namba yesimi igere 0717 698303 0717 698 bali moto rigereti kwetera somtandao okisi Hot TV na beyo ne rekainensa bwa se screen na bomo konyora eli gukonanere eyemo ase eyemo ikegera gatebanga nigo uralike SMS usumwakire esimi na komatebi mwano ikiredi attend maybe form 4 kirikeke amo nekosi ategete kuchikokora abuo na bomo gukwananere eyamasemo na nabo kugenda somtandao obo Olukenyo University nabo ogokora application wikiragabo mwacho motekereri we radio ya Seale na abakeringa mbyamono ase okugendera gutubwatia kurutwaga chagete chisa ibire chaboro mrogoba goika bono chinsa inye dochenga chitigarite chidagika chinke sana elinde irage chisa inye chabono mrogoba chidagika inye chitigarite elinde chibe chisa inye na bali motorigereti gwetera somtandao okisi Hot TV na inu byamono tochokonyora na eiki ewocha iga ase studio astura chikukwarira amangana ya masomo inchama lietane nigo nkurukwa Dennis Zadok goseku gwanja nabo kodo komo Kenya kerokono komo Kenya moyone nigo ukoigubia nigo tokwera na back to studio main studio jaredo chichi nera nkwere ligeteke linde agendere na matangazo gwikachisa chiri sano na mocho butukubwalero ase radio ya Sele kubatirira ngo byemya monebire chirute chai enkiada kisi Hot TV bye tuonane next week.